Kayranan eğer şunu cavır edip atkarsanız, anda birliktin birinci olup, bizden hurmatlı prezident Sadır Japarov'a bolgan elden işenimi nöl göçü. O anda CHP 3 payı bulursa, ben bir ayıtmayayım. Karışa, ben böyle diyelim çıkmayayım. Anda sokka bolgan işenim nöl göçü. Siz, ben birinci bolganda aytkamın. Kılmışının ayakta bakanda daha karşı çıkamın. Kolda koyman enesmin. Sokta cevap ötközümüzde aytkamın. Birincilerden bolu öpünç getirdim de. Ondan keyin buna benim yaptıqçılarım aytkanda kolda bergende men ayttım da. İyi bir yerge tuğru oturdunuz dedi. Birinci başlaganda Ayıplanışı Hasanov. siz bunu niyeten düşüp kaldınız hurmatlı sot. Oşanduktan ben oylayayım. Hani çıkacak jana baş meydanlarına yapıp, siz meydanlarına başı işiniz gerek. Tezkerlerini başı verin. Jana Sotot'un taktiğini buzgan için Hasanov sot zalından çıkarılsın. Biz yaratkanda aldayız var, birbirimizde aldayız. Jasalgan kılmışlar. Lütfen koldayız hep birinci olup. Koldağından giyin. Şunday kabakta oturganlarga bu. Ben düşündüm dahi düşünmeyim dahi. Al iyilmeyip dahi, sınmayıp dahi. Амчбек Шаевич. Урматтуу судья, урматтуу бүгүнкү сот процессине катышуучулары, мага мүмкүнчүлүк берилип отурат айтканга. Мени как саясатчы катары, как коомдук ишмер катары ушул мени жаманатты кылып келишкен. Ошондуктан урматтуу судья, мен сизден суранамын, бир 2 мүнөт ашыгыраак сүйлөсөм мүмкүнчүлүк берсеңиз. Биринчиден урматтуу маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, мен сиздерге кайрылып айтып кетер элем. Бардык ушул жерде сотто болуп аткан нерселерди объективдүү чагылдырсаңыздар. Бир маселе боюнча айтып кетейин. Мисал, мамлекеттик күч менен басып алуу жана мамлекеттик күч менен мамлекеттик конституциялык түзүлүштү күч менен оодарууга аракет жасады деп мен айтып коер элем. Эч кандай андай нерсе болгон эмес, андай болушу мүмкүн дагы эмес болчу. Себеби дегенде, өзүңүз билесиз, урматтуу судья, урматтуу прокурорлор, ошол 295 статьяны аткаруунун признаки преступления бар. Бир дагы признак преступления ал жерде болгон эмес. Ошондуктан урматтуу прокурорлор, урматтуу судья, бул жерде эч кандай ушуга чейин дагы менде ой дагы болгон эмес, аракет да болгон эмес. Мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга эч кандай биз аракет жасаган эмеспиз. Алла таалам турат, Кудай турат. Ушундай болуп өсүп аткан маалда дагы баягы эле бузукулар, баягы эле ушу мамлекетти дагы бир ызычууга салса экен деген үмүттөнгөндөр бар. Кудай кааласа баары жакшы болот деп айтып кетем. Мен ишенем. Эч кандай мыйзамды бузган жокмун. Мыйзамды бузган коррупционерлерди, жегичтерди, ичкичтердин баардыгын төлөтүрүп атат. Бүгүнкү күндө дагы кайталап айтып коеюн. Бүгүнкү күндө мамлекеттин казынасына Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан 120 миллиард сомдун тегерегинде акча кайтарылды. Бул не деген акчалар? 120 миллиард сом. Укам баскы сенчу. Мен укам басанга он үчүн акча таппай атабыз. Эжикте чуркап жүрсүнчү бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт, ошо жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Сиздерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун баарыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда эмбанк ачылган. 3197 Кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмгө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Биздин негизги партиябыздын программаларынын бири Садыр Жапаровду мыйзамдын чегинде чыгарууга, аны актап, мамлекеттик кызматка алып келүүгө
жананы элге кызмат кылдырууга милдеттүүбүз деп билебиз туугандар. Мамлекеттен мите курттай болуп көрдүлөргө жабышып алышты. Булар тазалашыбыз керек. Мен ачыгын айтайын, бая башында айтып өттүм, дагы айтып коеюн. Парламентке шайланып барсам туугандар, мен криминалынан, бандиттеринен коркпоймун. Байлыктууларынан коркпоймун, акчасы көбүнөн. Бийликтүүлөрүнөн да коркпоймун туугандар. Мен кыйналсам да ушул оор жолду тандап алдым туугандар. Кыйын жолду тандап алдым. Бирок бул мен тандап алган жол акыйкаттын жолу. Бул достуктун жолу. Мен досумду таштап кете албадым. Мына ошол силерге айтып коеюн туугандар. Коррупционерлер булар кимдер туугандар? Коррупционерлер булар алдыңарга келип мага окшоп сүйлөбөйт. Алдыңарга келип мага окшоп добушуңду сатып албайм, мен ак иштейм, так деп албайт. Коррупционер бир жерде жатат, үйүндө. Бишкектеби, же башка жердеби, тоодобу жатат, май чайнап, чай ичип коюп. Ал эмне үчүн коррупционер? Ал себеби өзүнө жерлерден ар түрдүү жакшы балдарды топтоп алып, аларга акчаларды берип коюп, бар сен балыкчыны сатып кел, бар сен ак сууну сатып кел, бар сен баткенди сатып кел деп коюп, май чайнап жатат үйүндө. Коррупционер эч качан алдыңарга чыгып келип туруп түшүндүрбөйт. Мен коррупционермин, сатып алганы келдим деп эч качан айтпайт ал. Коррупционер көзүндө көрүнбөйт дагы силерге. Чочулабагыла, коркпагыла. Коррупционерлер, бандиттер, елден бекинip жашаш керек. Коррупционерлер менен бандиттер елден качып, бозуп, бекинip жашаш керек туугандар. Коомубузда, мамлекетибизде таза эмгеги менен эмгектенген, өзүнүн эл алдында, коом алдында таза адамдар гана ачык жүрүш керек. Дагы бир жолу айтайын. Акыйкаттуулук элим, жерим, мамлекетим деп отурат туугандар. Мен ушу досумду кыя албадым. Мен ойлоймун, Кудай кааласа, кайсы бир убакыттардан кийин биздин Садыр экөөбүздүн достугубуз боюнча адамдар эстейт. Бул тарыхта калат туугандар. Мен душманга тике караган адаммын. Октон кайтпаган, оттон кайтпаган, элим жерим үчүн жанымды бергенге даяр адаммын туугандар. Бизден коррупционерлер корксун. Бизден элди журтту кыйнаган, бийликке ээ болуп алып, бийлигин башкара албай, элди эземдеген адамдар бизден корксун. Биз алардан коркпойбуз. Мен ушул Бекешев партиясы жетектеп барам дегенде, менин жанымдагы кыйындардын көбү качып кетти. Байлардын көбү качып кетти. Рахмат кызым. Байлардын көбү качып кетти. Силердин айылыңардагы эле байлар, мен 2 жолу депутат кылган балдар дагы качып кетти. Себеби алар айтты, мекенчил өтпөйт деди. Мекенчил өтпөйт. Буларда акча жок. Бийлик буларды колдобойт. Биз акчалууларга барайлы. Сабатсыз болсо дагы, башка болсо дагы акчалууларга барайлы. Бийлик колдогон партияга барайлы. Деп ошолорго кетип калды туугандар. Мен жалгыз калдым ошондо. Досторум дагы кетип калды. Урматтуу туугандар, менин эң негизги максатым болгон. Садырды чыгарып алам деген үмүтүм болгон. О, Нью-Йоркто иштеп, Токиодо иштеп, Берлинде иштеп таап келген жери жок. Кыргызстан ичинде элдин жердин рызкысын талагандар. Бул коррупционерлер өлүмү тойбойт. Коррупционерлер тойбойт экен туугандар. Коррупционердин чөнтөгү эч качан тойбойт экен. Миллиардтаган бизнеси турат. Миллиардтаган Дубайда, башка жерлерде, башка өлкөлөрдө бизнеси турат, миллиардтаган. Мына артында бирок келип көздөрүн кызартып, жөнөкөй адам чөнтөгүндө 100 сомдун көзүн артат. Мына коррупционерлер туугандар. Только тупракка тоет экен да, башкага тойбойт экен. Мен Садыр үчүн деп ушу менен кетип атам. Байлууларга сатылбадым, акчалууларга сатылбадым, бийликтүүлөргө сатылбадым. Кыйналсам да ушул кыйын жолду тандайын, бирок таза жолду тандайын. Садыр досумду чыгарууга багыттуу жолду тандайын деп ушу менен кетип атам. Мен ушу досум үчүн деп кетип атамын. Кудай кааласа досумду чыгарууга бүт күч аракетим жумшайм. Мен мындай баягы алдап, же болбосо бир элдин добушун алып топтоп кетип кала турган саясатчы эмесмин. Кудай кааласа силердин ар бир берген добушуңарды коргоп калам. Ар бир добушуңарды коргоп калам. Бир дагы добушуңа тебеленбейт туугандар. Бир дагы добушуңарды ак үйдүн алдына барып тебелетип, же башка жерде тебелетпейм.
Her bir sizlerin bergen doğuşuңар men esepteymin Allah Taala'dan sizler arkılуу maga bergen amanat bolop. Vay sen akmak jarımın emes bütünü satıp al. De vuruşup maydı çaynap koyup үйдөн çıkpay жатат. Maga okşop күндө 4 жолу asmanı eldi kıdırıp kıynalıp elge түшүндүрүп жүрөт дейсиңерби? Жок. Урматтуу туугандарым, урматтуу эл журтум, коррупционер, doğuşçu satıp algan adam bu kim? Bu mamleketimizin çıkkınçısı. Mamleketke tüzden tüz kaşık kılgan çıkkınçı dep esepleşiyoruz керек туугандарым. Bizim Mekençi Siyasi Partiyası hiç kanday doğuşlardı mamleketin hiç yerde satıp almaydı. Kuda kalasa biz algan doğuşumuzun bardığın sizlerge okşoğun eldin, jurttun, mamlekettin keleceğini oylayan adamlar menen gana doğuş alabız. Doğuşuңарды ötü, asbiyetli, kadırlap, sıylap, sonun kılıp erdi bilin, barıp durur. Mağa bu plaşetka salıp verdi, meçit salıp. Men meçit salıp verip, plaşetka salıp verip, doğuş alam diye durgan bolsun, tuğandar, oşonu millet kıla durgan bolsun. Mına men kılsam bola dedim. Ömür boyu kılıp gelesi tamam. Ömür boyu kança meçit saldım, kança yol saldım, kança başka kıldım, kança köprü saldım. Büröğünü millet kılbaydı. Menin köprü salıp, yol salıp, meçit salıp, plaşatka salganım için doğuş vermekle. Menin mamlekette hizmet kılıp verir. Mamleketimizni, kovumuzu özgürtür. Kuday buyurup, Taşiyev'in partiyası, Mekençilik partiyası, parlamentke köpçülük doğuş bilen barıp kıla durgan bolsa, kovumuzu özgürtür dep, uşanıp tilek kılıp doğuş verimizde tuğanlarımız. Biz olgan nizam negizinde mamleketimizde çegara meselesi en prioritetli olup, çegarada yaşayan ellerin sosyal problemaları, çegaranın özü korgoluşu, çegaranın özünü toluk koydun demarkasiya, delimitatsiya kılıp bütüşü, çegaranın içinde bütüşü. Her bir mamleketin çegaranın arasındaki ülkenin çoğunları menen teң ata süйлөшө керек туğandar. Kuday kalasa, Kuday buyurup, sizler 4 oktyabrda bizim kolumuzga birlikte yoksanlar, biz birlikte gelsek, teң ata süйлөшөбүz bular bilen. Köpöz, akmak, korrupsionerler köçede жүрüp, akça tabışıp, tak mamleketi uğurtap, jeşip, kayra mamleketi kayra talap tonayız dep atat. Men buga jol bermeymin Kuday kalasa. Sadır, menin dostum, bugün günde hakikatты aytam dep, oşol baylardın, korrupsionerlerin aldında sınbayın dep, biylиктүүлөрдүн алдында тизелебейин деп, kançalık kaygı tartsa da başından ağır günlerde ötküzüp, atasından acırap, apasından acırap, çıraktay balasından acırap otursa da kütüp atat silerdi tuğandarım. Silerdin, hakikattu eldin, peşine teriminen çoğuygan eldin, silerdi. Hakikattuğuңарды, kolduğuңарды kütüp atat. Kegeleşe bilen kolda koyaylı tuğandarım. Eldin hakikattuluğuna, eldin akılına, eldin geleceğine işengenliğine biz işeni oturabız. Silerge işeni oturabız tuğandarım. Biz janagın dep, hep de öyle akça toptoylu, hep de öyle doğuş toptoylu degen adamlardan emesmiz. Bizge bergen doğuşuңар bizge dem bersin, küç bersin, adal bolsun. Biz oşo joopkerçilikti sezeyli. Elim maga doğuş berdi, akçası çok doğuş berdi. Süyüp, küyüp, meni koldop durup, maga işenip durup doğuş berdi de biz sezeyli oşo joopkerçilik turganda. Hurmattуу elim, hurmattуу jurtum, en negizgisi silerdin bergen ar bir doğuşuңар adal bolsun. Men şunu soranam. Adal doğuş bergiler bizge. Silerdin ar bir adal bergen doğuşuңар menen biz adal hizmet kılıp berебиз tuğandarım. Bizge satıp algan doğuştun, aram doğuştun, keregi yok. Bizge jasalma doğuştun, korkutup ürkütüp algan doğuştun, keregi yok tuğandarım. Sebebi eldin işenici bolbosa biyilik beken bolboy. Mamleketli, eldi jurttu, korrupsiyaner saktap kalbay. Mamleketli, eldi jurttu, mekençilik balda saktap kalan. Elim jurtum dep, canım berүүgө dayar bolgon. Elim jurtum dep, açık gelip, açık süйлөшүp. Her daim kökürögümdü tosup, ottan da korkmayın, çoktan da korkmayın, oktan da korkmayın degen jigitlerime gana saktayt tuğanda. Oşonda mamleketimizde akırın jılıp, aylap, jıldap özgörүү baştalat. Baştaşın özgörүүnü. Biz çadırday balanı türmege jatkızıp koyup,
özümüz deputat bolup, kıyın bolup, çoğun bolup, jakşı yaşaganımız bu öte doğru emes bolmalı bizim mamleket üçün, elimiz üçün. Oşol dostumuz, hakikatlılık dep, hakikatlılardan aldığında men ak boluşum gerek. Biyliktülerden aldığında sınbayımın, baylıklılardan aldığında, baylardan aldığında men çökölebeymin. Eli cürtüm, karapayım eli cürtüm, Kuday buyursa, hakikatlılık menen, mıyzam menen meni çıkarıp alat dep, sizlerden ümit kılıp kıvırdılar. Urmatı elim, urmatı cürtüm, men bilemin. Bizden barpılıklar anday nerse geçkişe bargan emes, barbayt tağın. Başımızdan kançalık oğur, günler öptü. Başımızdan kançalık oğur, tüyşükler öptü. Oşa mağalda dağın, sınmagan elim, bugün karımsenerlerden ıplas, 2000-3000 akçasında sınıp kalmaydı. Menin elim turuktu. Bugün Mekençil Partiyası, hukmuz sonun, komanda tüzdük. Sadır okalız. Uşul komandamız erten parlament götü varsa, mamlekettin geleceğin anıktayız tuğanlar biz. Sadırdım. Alt çıkış için oğurcu oldu, kıyınca oldu. Şuncalık azap tozokluğu oldu. Dostluktun yolunu ben tanıdap aldım tuğanda. Kolda verinizde. Kolda verinizde. Kaysıl bir vaktarda deputat bolam dep süretililgendir. Kaysıl bir vaktarda doğuşumu satıp alam dep çürtmeyen korrupsiyonerler. Daşı deputat bolup oturup elge paydası tiymegenlerden bardık unutulan. Durup sadır unutulbay. Sadır oka dostluğumuz unutulbay tuğanda. Bizden keyinki muğundarga bu savak boluş gerek. Biz korrupsiyonerleri duymayınca, korrupsiyonerleri de mamleketten çok kılıp, doğuş satıp alıp, mamleketin geleceğini çok kılıp, mamleketin eldin geleceğini balta çavuğunu toktatmayınca, mamleket önük bey tuğanlar. Oşa korrupsiyoner önüge veret. Korrupsiyoner önüge, yani kalaveret şu oydu. Hazır, emni için ben Atatürk Partiyası'nın kelimedim. Atatürk Partiyası bugün günde mamleketteki en tasirli partilerden biri. Mamleketteki en belgili partilerden biri. Kaçan şayle o katışsa birinci, ikinci meslen alat. Emnik Atatürk bilen kelimedim ben. Emnik'e ben Mekencil Partiyası teklep geldim tuğanlarım. Hurmatı veli cürtüm. Bunun başka sebebi var. Mekencil Partiyası teklep gelgenin başka sebebi tuğanlar. Uşul elim dep, cerim dep, mamleketim dep, hakikatlılık dep, elimnin cerimnin baylığı dep, çındıklı söyleyeyim dep, türmede menin Sadır degen dostum jatat tuğanlarım. Sadır degen dostum jatat. Oşol dostum çıkarıp alışım gerek. Oşol üçün mekençilim menen kelip oturam men sizlerge. Hurmatı tuğanlarım, hurmatı eljurt. Sadırdan görgön zordugu, sadırdan görgön kordugu, oşo balаны çınçıldığı, oşo balаны hakikatlılığı, Kırgız elim, cerim degende, mamleketim degende, canım berüge tayar olgandığı, emni üçün bizdi tış atkızış gerek. Emni üçün biz oşonu körüp, bilip durup, unçupay oturuşumuz gerek. Oşolduktan Mekencil Partiyası'nın ben jeteklep çıkkanımda, köptögön baylıular, akçalıular kaçıp ketişti menden. Kaçıp ketişti. Açık ele. Yok biz anı menen bara albayбыз. Sebedegen Mekencil Partiyası'na barsan ötpeysin. Koy sadırыңды bizge keregi yok. Bir yandan көрем мен мына байлыктуу партия менен барайын. Мынандай кылып турган партия менен барам деп ошо кирип кетишти. Так? Жоқ, biz бийликтүү партия менен барайлы. Бийлик бизге жардам берип, эптеп депутат болсок болду. Садырыңдын да кереги жок, акыйкатыңдын да кереги жок деп кетип калышты бардыгы. Урматтуу туугандарым, канчалык кыйын болсо дагы, канчалык оор болсо дагы, азап тозогу менен болсо дагы, мен ушул azaptуу жолду тандап алдым. Azaptуу, кыйын, достук жолун тандап алдым туугандарым. Достумду чыгарышым керек. Чакалап жатып алып, элди кул мүнөз кылып, элди кул кылып сатып алам дегендерге биз жоопту беришибиз керек туугандар. Биз кул эмеспиз. Кыргыз эч качан ал мустактан бери бир да жолу, бир дагы элдин алдында кул болгон эмес. Биз каршыдын алдында кул болбойбуз туугандар. Кул болбойбуз. Sizlerden bolgon işençinizlerdi top. Bir güç kılıp, bir muştum güç kılıp, kuda kalasa. Men çoğultu baramın. Oşol jerdegi hakikatsizlik bilen kurashamın. Buna tizmeni satıp algan kandidatlar
tizmeni satıp alıp men aldıdamın, men erten deputat bolan barıver, bolsa da bolan, bolmasa da bolmayım dep çöntөгүн akçaga torturup alıp kelip tizmeni de satıp aldım. Endi seni de satıp alam dep жүргөн adamlar hiç kaçan eldin aldına çıka alбайт. Hiç kaçan elimiz başkarıp kete alбайт tuğanlar. Alar majruu, korkok, korrupsionerler. Korrupsioner degen, bandit degen elden korkup yaşaş gerek. Korrupsioner degen bücürüp, akçaların bekitip, buna bir uyga kirip alıp, 4-5 adam çıkırıp alıp, maga kişine doğuş satı berçi, dep bücüröş gerek al. Bücüröş gerek. Ha bugün bazen korrupsionerler cüröt, sumkasında akçasını oturup alıp, kana kim doğuş satat, kim doğuş satattı. Koğamdı buzu bütüştü bula. Oşanda korrupsionerlerdi, elde korkutkan banditlerdi, canın suğuruş gerek doğanlarım. Canın suğuruş gerek. Oşanda ana hükümet yaşayın, memleket yaşayın. Oşanda ana jönököy adamların turmuşu özgörüp, bizge en başkısı bardığının turmuş özgörsün. Korrupsionerden de turmuş özgörsün. Jamancakka. Bandit kaçıp, toğda kaçıp bozup жүрсүн. Je türmede otursun tuğanlar. Bandit. Sadыр силер өтүп калсаңар дейт, Sadırga десолуна зыян келтирип кысым кылышпайбы дейт. Коркунуч бар. Açıkın aytayın. Бүгүнкү күнгө чейин Sadırda korkunuç var. Sebebi Sadır Tordun aragında bulardın kolunda turат moğantip. Mıkçıp karmap duruşat. Oşo koldorun sındırıp durup biz alıp çıkışımız gerek tuğanlar. Sındırıp durup alıp çıkışımız gerek. Hazır sizler şaylap atkan beylikti biz tim koya turgan bolsok, anda bütün ele korrupsionerler deputat bolup ala turgan bolup kaldı. Azыр ушундай убакыт болуп kaldı. Ayla жок бардык жерде korrupsionerler doğuş satıp alıp deputat bolobуз деп чуркап жүрүшөт. Аларды токтотуш мыйзам чегинде токтотуш керек эле өкмөт. Мыйзам чегинде бийлик чараны колдонуш керек эле. Бирок бийликке да баары бир болуп калды. Алар дагы тим койду. Тим койду. Сатканың сата бер, алганың ала бер деп тим койду. Эмне үчүн? Себеби бийликте отургандар өздөрү, ошо коррупционерлер, алардын башка айласы жок. Алар ошо элди коркутуп, үркүтүп бийлиги менен сатып алмайынча башка айласы жок. Эл жөндөн жөн өзүнүн жүрөгү менен, акылы менен аларга добуш бербесин билет. Ошон үчүн тим коюшту. Эми мамлекет тим койсо, өкмөтүн чукпаса, сата бер, ала бер деп тим койсо, биз эмне кылышыбыз керек? Биз дагы тим коюп, эмне болсо ошо болсо таштап кое албайбыз. Себеби мамлекет бизге керек. Эл журтубуз, Кыргызстаныбыз бизге керек тугандар. Бул жөнөкөй эле бир шаардын же райондун шайлоосу эмес, айыл өкмөттүн. Bir aylık ökmöt bolsa hiç nesi olmayıp degidey. Bu büt Kırgızstan'a tasirini tegize. Kudayga min kalla şükür. Allah küpü bugün күнгө чейин meni mamleketimizde bir dagın adam korrupsioner dep ayta albayt. Bir dagın adam mamleketke ziyan keltirgen, kıyanatçılık kılgan dep ayta albayt. Sayasi jolumdun bardığın, akılımdın bardığın, güçümdün bardığın mamleketimizin erten keleceği üçün hareket kılıp kele жатам. Mından arada uşunday bolat tuğanlar. Mından arada uşunday bolat.